I-dread kuleli bandla alidingakali ngesimanga sokuthi lena imimoya eyayikhungethe izangoma itshelwa ukuthi uma ngabe uthwasa kumele ube naleli dread. Laliba bovu-ke kuqala bafake-ke namaqhubu ey'nkukhu ngapha ngasemuva, esikhule nje kunjalo. Ngakho-ke uma yemimoya ithi idinga i-dread noma uluke i-dread, uthi-ke uma ungena ebungomeni bese uyaphoqeleka ukuthi uliluke i-dread. Lase la-refer-ywa as umoya-ke ongekho right noma i-spirit esingekho right ukuthi-ke ebandleni wena ungazifanisa nezangoma. Ngakho loyo moya ungene kancane kancane ebandleni, izangoma zaze zayiyeka lento, kodwa yabe sisala-ke kwisizwe sonke kancane kancane, kodwa-ke lento ayimlungele-ke umuntu okholwayo.